Čekaj, nismo mi tu već bili, evo te. Meni je ono što je poznat. Evo, sad fakat idemo na sve, ne? Misliš? Izgubit ću se po svijetu, ako me ne voliš ti, nađi me. Mislim, mi već dugo klučarimo u Meglinici, ali evo, sad prvi put klučarimo na videu. Subota je prekršeni dan, uspjeli smo u Bistri završiti, nemam pojma kak, ali evo, trčimo na stazi 42, idemo prema Černičkoj livadi, dalje ćemo vidjeti. Jebeno ovo izgleda, samo je Crnogorica ovdje na bistrinskoj strani. Ko da sam u Kanadi. Upravo sam mu pokupio joke. Ljut je. Prvo jako je ljuti. Smije to. Ej, jebe mu. Izgubili smo se i mislim da ćemo pratiti ovaj potok da dođemo negdje. Ali sve me je tamo skroz. Mi smo krenuli iz Bistre, ali odmah smo fulali stazu, klasično. Tako da ne znam, imamo jako puno izbora, hoćemo ići ovim strmim putem ili ovim strmim putem ili ovdje tu negdje. Ali evo, Saša je odlučio, idemo ovdje izgleda. Kak ide, Saša? Jel super? Sve što si od uvijek sanjao i priželjkivao. Evo, vikend ratnici su se skupili. Headhunter je. Vikend ratnik.
Ajmo, prema suncu, dečki. Stabilizirano. Sve, ja? Ovo je nice. Ovo vredi slikat. Ovo vredi slikat. Sad ćemo doći do Vidikovca, Velika Peć. I onda se spuštamo dolje. Ovdje je sad prelijep pogled. Sad ćete vidjeti. Evo, dečki. Vidikovac, Velika Peć. Gdje je dom, gdje je pivo? Dom je tamo, Peć je dolje, Scroll je dolje. Momci, jel ide? Soka? Daš mi soka? Jebote, ovoj špilji ima šišmiša. Kakav džok? Ujevate. Izgubit ću se po svijetu, ako mene voliš ti. Fino sad nije, to znam sigurno. Znam da je Velebitsko bilo jebeno fino, ima aftertaste zadnjih 6 godina. Otkad su počeli prodavati vodu tamo na Daleki istok i koriste smeće normalno i počela masovna produkcija. Jel imamo što za reći? Fakat ne. Nedjelja je, evo, sad se vraćamo s Lipe. Imamo još nekih 12 do 15 km, idemo na Gorčicu. Onda ćemo ići na Hunjku, Bliznici dolje. Da, i zašto ima ovoliko boja? Ovo ti je Stepinčev put, ovo ti je za laz. Da, tu ti 33 i 34 idu za laz, a ovdje imamo jedinica za Gorčicu. Grah? Grah je tu. Onda idemo za grah. Evo nas na putu za Gorčicu.
Banda je tu. Ovo sad kada za šprica tu. Evo, ovo je... Zato su ovakve staze po Medvednici. A da? Zbog ovakve ekipe. Obavljaju se društveno mrežne aktivnosti. Ajmo. Tako je. Instagram, Facebook, rokni stav. Ja slikam za Google Drive. Gdrive. 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 Aj stavi na Gdrive. Gdrive, budeš šeru slike na Gdrive. Hoćeš staviti Schared folder. People with link can edit. Ne, can view only. Božji Vidikovac. Tu ćemo se malo odmoriti pa idemo prema Goršici. Sve s čim da nećemo puno pričati u ovom videu. Hodamo i zajebavamo se, ali niš nije pristojno za kameru pretim ili. Ajmo hodati. Evo nas kod Hunjke, ekipa je malo umorna, ali evo, imamo još koliko 8 km i to je to. Kaj je to za nas? Kaj je to za nas? Ostatak je malo iza dalje, malo su previše popili i pojeli, ali dobro, neka treba i tako. Kako dobar pogled. Umorio sam se. Kaj se? Umorio sam se. Umorio si se, zašto? Stanje si da radiš. Zašto si umorio? A snijeg je, to je. Ne biti mrzvoljen, još 10 km. Evo, sad smo pred kraj hajka i kako su dojmovi. Dojmovi su da sam zaboravio si vlastito ime od pustog napora. Ne vidim uopće da idem, previše mi je svjetlo u očima sad pa ne mogu ni gledati kameru ravno. Zajebavam se, domovi su odlični. Najeli smo se ljutike. Kapula me se posebno dojmila. Furamo ravne patike jer jebi ga. Split reprezente, kuriš. Znaš šta reći, usina sam linčina, a furamo sad ostalo. Evo, sad vidimo znakove života ostale ekipe koje dolazi. Pokaži kameru tamo ako si šta vidi. Evo, pred kraj hajka, kako su dojmovi? Pa super je bilo. Ne znam. To je to. Da. Bog, bog.